Bia Kamal Nuer online TV. Mi jirame jidit kirame paiben ki paye jigen channel me go rejin be subscribe Nuer online TV. Go bi roin dialan konan balat ke jan gwasame be ke chwa jigeten rointin tuogre wich rointin tuogwi mon kelu be ke chwa jigi kapet. Läär bana linga jan gwasame këër Sudan ni thälpa këër ma yadit cha këër let ala deputy minister ka dependency ka veteran affair ni general ton balok mi let ala këër rode ni won men gura Angelina Teny cha general ton balok cha jalat gwat kwar endit reidesha ni Angelina Teny Angelina Teny me cha kapin ke cha woy ko korgwas en paywa ka chanka diok ka pay diok ron kin daru de diok kwer ki ladaje ke Wednesday ke chanka diok ka jok ka television South Sudan enu che Angelina Teny cha jawoj Angelina Teny woy ka je ka chanka diok ka pay diok ron kin daru de diok kwer ni thälpa këër ma yadit kashu thälpa këër ni kir minister ke interior Michelle Mahmoud Solomon wojba kashu gwada kam SPLM hayo kashu jana termidit kam SPLM aji kene SPLM hayo chengni me cha kam dien lat NIO kana aji tele dwop mishwa jik medeka teke mat keja chengni me shi këër Ethiopia ni Prime Minister Dr. Abiy chuetel mat michwajak kaloj dien mara kie ka palli dien ka karo kamne kian kaka konin ti tot chu këër Ethiopia men la Prime Minister ben ka juban lawo be ben gwil chuejo ngodba tele mi chamat pin ka kwi mala rewi ka South Sudan Ramadan cha kwany ala këër e general ton balok e general Ramadan bilet ala këër de ni rewi ka South Sudan eta Angelina Teny mete tin ka gwase dan mi jiram la jidit ka jen gwas me gore jin be subscribe biya ta kamal